You know, I can actually speak a little bit of Cebuano, Bisaya. Kaya ako mama taga Leyte. And ipuyong ko diha siguro mga 3-4 years. Oo, sa Leyte. Sa Leyte. Oo, dinadaanan yung hinanangan. Marunong ka pa sa akin. No, but yeah, I stayed there 3-4 years. And actually, alam nyo, doon ako nag-umpisa kumanta. Doon ako nag-umpisa talagang kumanta sa Hinundayan. Kabalian ka, oo, kabalian. Oo. That's why, kasabot ko gamay o Bisaya. Dili jud ko mapaligya. Dili jud ko. Kasabot man ko. Pag sulti, gamay ra kaayo akong Cebuano, gamay ra. Anya, pero kasabot ko. I just wanna say, lami amaning lugar, oy. Lami jud diri no. Nya lami pod ang kanilang food, lami pod ang service. So that's why you guys are all here. Thank you very much. And thank you, New Star, for having us tonight to perform for all of you. It's like we're celebrating Christmas and New Year in advance. Yeah.